Cardom, Birta Life Penili Birta Thanbang Pi, Sami Suhenati Mupi, Non Birta Ang Tonpen, Arjupanik Tha. Wochat Langso, Subdivision Arlo, Hongkram North, Hongkram atovar along Airtel Company atum aron pen sai keklem pon. Lakhapo, Rongkhang Constancy Arlo, Hongkram pen North Hongkram arong, Wochat Langso, PWD Subdivision ke Parlo pon, Hongkram arong atovar pi, Guwahati pen kewang, Bhagawati Enterprise, Airtel Company atum, PWD order away, Thangalo away pin pen, sai nang keklem, sai keklem bo mabut PWD department atum birta long pen adi maklong an palesi sai keklem pang ton pon koklo la pen la pu PWD executive engineer biswajit sampen hirang kyang no nang ke than dun ke nilitum PWD order awe la pen nilitum aphan thangnat nang birta te pin pen si la bangso sai nang keklem la silason illegal pen sai nang keklem ke chokche nilitum PWD department pen sitami chikoi dun thek the pusi nang than nang pachini dun La pen na sona ronre illegal pen bangjo company le sai nang keklem do pulote sodak pen insai ponvek jipusi than pachini thu ahawar 10 sitame isi PWD road division ke parlo ponalong la puson aronre angsong pen thang order ave pulote to war ke photap arrange aron ave la punini tum PWD department pen chikroi dun de pusi PWD executive engineer biswajit sam pen thana pachini dun Wothat lang sopen with a life apparent ke Rajiv Hanse lapen budhorbe report. সুধিব আপনি কক না মোৰ তেখেতসকলৰ ওচৰত কোনো কমপ্লেইন নাই কমপ্লেইন নহয় আপনি কাম কৰিব আহিছে আপোনাৰ কাম এটোৱে আপনি কক না অফিচিয়ালি আমাক পাৰমিশন আছে বুলি কৈছিলে আমি আহিছো কাম কৰিব আমি ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই ঠিক বেৰিকেড চেৰিকেড বিলাক লগাই আছিল তেতিয়া আমাৰ কি ষ্টাৰ্ট কৰনা মই দেখিছো আপনি নাই স্যাৰ নাই ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই আমি গাঁতটো খান্দি বেৰিকেড চেৰিকেড কৰিম এনে সময়তে এক্সিকিউটিভ ছাৰ আহিছে পিডব্লিউডি বন্ধ কৰিছে আমি বন্ধ কৰিছো তাৰপিছত আমি বেৰিকেড চেৰিকেড লগোৱা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতে কৈছে এইবিলাক লগাব নালাগে হয় আপোনালোকে হেৰি পাৰমিশন নোলোৱাকে মানে কি ধৰণৰ মানে পাৰমিশনটো আমাৰ পাৰমিশনৰ হেৰিত প্ৰচেছিংটো চলি থাকে আমি মানুহবিলাক আমাৰ বহি থাকেতো সেইকাৰণে আমি এদিন দুদিন কৰিও দিওঁ উইদাউট পাৰমিশন বা এদিনৰ কাৰণে আহোঁ অলৰেডি পাৰমিশন বোধ হয় ওলাইছে আহিব 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত পাৰমিশন কপিটো আমাৰ হাতত আহি পৰিব এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনিতে টুংপেং ৰাস্তাতে আমাৰ এটা কাম চলি আছে এমেণ্ডমেণ্টৰ সেইটো কামটো চাবৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ ইয়াতে ফৰ্মেশ্যন উইথৰ ভিতৰতে ডিগিং কৰি আছে তো তেনেকুৱা ডিগিং কৰাততো কোনো পাৰ্মিশ্যন দিয়া বুলি মোৰ নলেজত নাই মই সেইকাৰণে গাড়ীটো ৰখালোঁ ৰখাই পেলাই দেখিলোঁ এওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু মেচিনাৰীখিনি দেখিছে নমাই কাম কৰি আছে তাৰপিছত মই এওঁ সুধিলোঁ অকলে পাৰ্মিশ্যন আছে মই সুধিলোঁ পাৰ্মিশ্যনটো ক'ত আছে পাৰ্মিশ্যনটো দেখুৱাওক কৈছে না আমাক পাৰ্মিশ্যন আছে বুলি কৈ পঠালে তো সেইকাৰণে মই এতিয়া মোৰ SDO যিজন আছে SO আছে হেমসিং ৰংফাৰ তেওঁকো মাতি পঠালোঁ যে পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকৰ হাতত কিজানি থাকিও যাব পাৰে কাৰণ মোৰ মতেতো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰে পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে কাম এলাও কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অফিচতো আজিলৈকে কোনো পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে কোনো এপ্লাইও কৰা নাই তেনেকুৱা ডিগিং কৰিব বুলি কোনো পাৰ্মিশ্যন আমি আজিলৈকে দিয়াও নাই এইটো এওঁলোকক সেইকাৰণে মই ৰখি আছোঁ SO SDO এইটো বৰ্তমান আপুনি কামটো ৰখাই থৈ দিছে ৰখাই থৈছোঁ বন্ধ ইলিগেল ডিগিং আৰু এইটোতো ৰখাবই লাগিব তাৰ বিষয়ে আপুনি চৰকাৰক কিবা জনাব নেকি না আমি অলৰেডি এতিয়া থানাত এটা FIR দিম আচ্ছা ফাৰ্ষ্ট nalihin pa naliriya lumati alasi laso patak nalipisi pui laso kali lake nili tum chini dunde pin ke ne banke aprang ka permission pi bom ha sita lason kali written lason documents alang tum don nangji lale do pusita hedi ni tum langji lason konama kele me kele no hedi la arlo ko pipi ma do ni tum sichini mati la tum banke without the la pu lo ko pilo ma permission da verbally tanang ene written ka ave pin lo he la si ang panitum lang se thek unde pu son de la kalili kalang lang sinon ta claim le po non ko son ne tum ni pu dam ke dam a pu da bang ne asap kene te kang long ho sita la tum non la son ke bulle ji po bang chini ne la tum la da ko tum do la tum tawar do পাৰ্মিশ্যন তো কোনে দিছে আপনি জগলা পাৰ্মিশ্যন তো দি আছো kene hedi tawar la so line si alang tum repair apine phanse bang si aro la son ke bulle ji pulo ta ne tum thala ke kai ke ta mane permission ang en
kalang kalang কোন স্টার La Airtel pala so Airtel Company ali la ke BSNL no Jio no afang Reliance pipine atum anta hedi eng pen latum return order wan pusita mo pen pulem delo nitum lang nang lang a condition atovar dagle unjimaun ena hedi la so condition pen sin nitum lang policy permission piji alang tum hun dak pen hedik permission le wandet pusita me authority ke nitum mate kalang kalang PWD roads mate di la si latum grand nang ji la so la sino na bangke ni tum bangke koplo without permission je without the latum hedi thang appeal pe ni tum han di ke bulle ji pine ta information jata ave mate di la sini tum koplo without information and without written pine document jata ave pin ni tum pile long le non bang ya kam asai bang ya pang toni kok lo nang itu pang ton kok lo la pan si peklem long le lo latum written document se banang permission ta hedi pun itum la head of the department CPD alang tum ang song pen ke bang hala so permission arlo kali arlo anta tok wok arlo anta hedi itum dak la head of the department se permission Allowed people. la allowed the tik tik and itum ke la pele long le lo acha acha non endela asai alang tum ke claim ke chok si pensinon bang ke without permission si kam nang kem dalam ni sa lasu pu thak nang tum ko pine sodak ring sai ji nang itu so dak ke la plo non ni tumi pu penjong sila tum kroi hop pole te thang na ta la tum jong sa ko by force a son claim lo pulo tang ekdom pu hedi kopilo ma kroi krepin balang tum claim ji pote ni tum ta department alam do mati ni tum penta ako aket he do lang mate aket he tum hane tum pe ni tum fair loss that atheme la ke ekdom public property like individual ba company kali nitum ke department mati di like nitum a department hello lada ke parent department pusi job ta pulu amasila nitum nitum atuwar pa he no lo mane nitum a department a phansi yang pa he no lo en pa nitum public related kene mati di no la tume company matka company pusi tame aron do hai alang tum ke ponji aron ta do haja do sita aron karkan pensi la tum non keklem la aron karkan pen keklem ajok si ni tum ta pine ke mathanang kok la tum pha sita non la swat teng lo pada tum ton kok lo pete ni tum jata klem kle alang tum pha jong se alang tum ka teng kheng jeng pen keklem lo pulo tang te ni tum ta klem nang kok lala Tete sala bang so saya alat tum ke bang pinyang ini tong ke bang ceng nama mate la so prang da bang kilo so akam la tum aprang ta la tum dak power ta done pine hala so ta la tum claim lo hedi ja hala so hoda bang ke permission pine la tum pakka aro la permission ke boy hedi la pukali la tum je ekdom la dak do tik ke nitum ta la so permission piwerji pukali athema la boy dam lo pula athema ko pula la dak ta non ta to wata non la mati di hodi non kedin baga phia bangke la to wata pithe dete ha kalang kalang eng pen la so athak sini tum la non ason SDBC puna la keriswe pithe der lo pulo tang ente la tuma bangke non le lo la sang wong non ako akung le mo ni tum to war la widening kana lo pote jo la keriswe athak si la tum dorong pa aro mori piar ji pine pusita la sonak thaksi la pang hunang kok aro la ka pang hoji pulo tang te la ke ne property ta kali jo kata la government property di government property itu a property la silaki hoje pang hoji pulo tang te la tuma ko nang lepo nala la si abatai tin sila tum ke claim ji prote abatai tin da la ke permission nang acha Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.